Baru ke Sumur 3 bro. Dibalik berat banget. Gue salah fokus sama 2000 lo ya. Kalau gitu ente gua ganti 50.000. Kalau 50.000 pasti yang lihat kamera ini semua. Sini. Lu kasih narasi. Kurang keras. Capek kan? Hai. Ya. Potong di balik gini nih. Lagi di Gua Sarang. Kita ada di Kawah Belerang Jaboy. Yuk lanjut. Wah ini berkolwat nih.